BFM, you tuning in with DJ Katega, 101 FM. Baphinze kwaba njalo BFM ngumbonga Dlamini bangibitha DJ Katega ngisuka lapha ke kaZondwa kuvula indlela is the play zone 2 la ngithola khona kulo mina majita kumnanzi kuthi cha 101 FM bengicela nje kini ndingayilabulile Petseleke uthando lolukhulu namhlanje ngena ngana ingoma ya Black Diamond lapha lethi ke impi yothando ngani nami ngisothandweni neBFM Chemas ngimthanza lonke ngimthanza kakhulu ethi mina nani kude lotasicabanisa futhi ke noma singacabana ngicela ukuthi ibo makhelwane bangayingeni ngoba yami nawe ebaphethu ngithe yami ngelozi kwatiseke ukuthi lapha ke inkundla yasemhlambanyathi ke lithuthuva selivele lisukile lithule ligijima lisetulu kakhulu kwatiseke ukuthi lapha ke enkundleni yemidlalo lapha ke eMavolovolo Sport Ground besinemidlalo lemihle lapha bekuhlangane ke iBarcelona ke ichuthelene nembangave Arsenal bekumnanzi ke kuthi chu Timbokote muhlwa ke setisitshelile ke ukuthi cha lapha bekuhamba kahle ke sithathanza ke uxolisa kakhulu ke mlaleli ukuthi besingaqhamuka nje siqhamuka sekuvele kuphelile sifiso sethu besithi mhlawumbe besingaba khona ke mhlawumbe kusalungiselelwa ke kuyangale kuveda isivele mhlawumbe malungiselelo kahamba kanjani sitawuthanza ke sicolisa kakhulu kulelo hlangothi kepha ke ukuthi uNkulunkulu unathi ke siBFM sihambile sathungatha sativa leto tenzaba ukuthi cha kuhambe kahle kamnanzi kakhulu layinini sizazama ukuhlanganisa pro sengungena semhlambanyathi kuva ngokuthi mhlawumbe besingamthola yini ukuthi asithi kuspotela ukuthi imidlalo ke ihambe kanjani sivile lapha ukuthi imidlalo ihambe kahle kakhulu bekomnandi ukuthi imidlalo beyithechithisa sesizame ukuhlanganisa na pro sisazama ukufuna pro elayinini ke ngicabanga ukuthi nina netawe niva nitijabulisa ngana ingoma lemnanzi leqhamuka eBFM Bengicela nje kini ndingayilabulile abantu ababili yebo ke mlaleli wami ngihambe ngibuya lapha ngiyobuka PRO wenkundla yasemhlambanyathi ngicela ngiyamthola ke lapha njengamanje ngikhuluma nawe mlaleli ke uselayinini PRO wasemhlambanyathi inkundla siyakuvusela njani elayinini Ngasivusele Nkosi ngabe njani hayi siyaphila thina eBFM Nkosi Nkosi si wena babevila kathi ncince ukuthi Nkosi sivile ukuthi lapha ke sportini eMavolovolo Sport Ground ke benihlangene lapha ke nimnanzi nidlala ibhola kumnanzi kunjeyana nasi sive senkundla semhlambanyathi sifuna kuva ukuthi nihambe kanjani yebo mina yethu bekumnanzi kakhulu enkundleni Itemidlalo kaZondwa eMavolovolo Nkosi ilanga lenjengalela zange sengeke ngilibone lapho khona MP Bongosi Dokotela Dlamini bekakaze apresenta noma kudlalwa nefinal cha bekuhle kakhulu Nkosi cause sibonile nje naletinengi tinto lenjengabo Swazi Mobile promoter network yabo cha bathengile bathu bekuhle kakhulu Nkosi Siyabonga kakhulu siyajabula ke sinkundla yasemhlambanyathi nathi singabanye bakhona emhlambanyathi siva ngazuthi kusebenza kwethu kule term lena kutawuhluka probo ngathini lokho ya nangibuka lokusebenza kwalonyaka vele kutawuhluka kakhulu ngobe nangibona lendlela nje le basebenziseni ngayo banconywa bethu ngobe kuna cishe bonke lobuchopho balenkundla kanye naye MP wethu nenduna yenkundla Mzamo Dlamini naye bekakhona cha kubonakele ukuthi bekubambisene na MP akathi ngobe le knockout bebekwe nguye
wase ugodle Mandla wathi cha utatiyela yedwana lapho vele wababita bonke lalasebenza nabo wathi ababuye bapresente bonke kanye kanye ngikho ke lokho sijabulisile sisive nje ukuthi cha babonakala ngathi babantu lababumbene labatakhona kusebenza kanye kanye bathuthukise lona mango wethu. Hayi kuhle kakhulu Pro, siyabonga mlaleli ke besihletike na Pro lapha ke enkundleni yasemhlamo yathi BFM asithi nje cap unakulobe kwendeka lapha ke emavolovolweni sport ground ke bekumnanzi ke sihlangene sisive sasemhlambanyathi. Sijabula kakhulu Pro, siyabonga ukuthi usijoyine buti ku BFM kube khona lobonga kusho njengesive sasemhlambanyathi. Emagama etibongela buti wami ukuthi ungatibongela uthi nje esive sasemhlambanyathi nkundla. Cha kungaba kubonga Nkosi ikakhulu kuso sona sive ngobe le kulokwendekile bekungiso sona sive lokuphumelela kwalomdlalo bekungiso sona sive. Cha sive sijabule kakhulu futhi le ndlela lebesithokote ngakhona sibonakele ukuthi sijabule kakhulu Nkosi. Siyabonga kakhulu Ngwethe. Kuphuma lapho ke Colani Vilakati PRO wenkundla yasemhlambanyathi si BFM sicela ukuthi nithi kuhlala nisilalele thina siletha indaba letimnanzi tenkundla yasemhlambanyathi. Mina kuwe ngizostaka othando lethu leminyaka angisoze ngaretire mina kuwe ngizostaka. Yebo ke mlaleli wami si BFM sithanza nje kwendlulisa kubonga kakhulu ke kulaba basemhlambanyathi ke sithi siyabonga kakhulu nini lesenivele nibonakala nimahlahlandlela lamahle enkundleni yasemhlambanyathi. Sithanza nje kunihalalisela siphinde sithanze nokungcucutela ukuthi ningaphelelwa ngemandla futhi ningagcinwa niqhubeke nekubambana. Siyamuva ke lapha PRO enkundla yasemhlambanyathi uvumisa kakhulu ukuthi ukuthembisa ngathi kutawusebenteka futhi ubona ngazi ukuthi kunelibumbano lengekulu kwemandla. Yabona lo uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Siyawuphinza sendlulise nekubonga kakhulu ke kubo bonke abafundisi benkundla yasemhlambanyathi labaniketa isikhathi before singene likhethweni baniketa isikhathi ukuthi bebangazila bangababita inkonzo bebangenta noma engayini ekhomba ukuthi nabo bafisile kungathi uNkulunkulu angasita lapha. Sisaya ukhetha lihlahlandlela lenkundla lokho sikujabulela kakhulu si BFM. Siyabonga asicethi sithi kini nonke maswathi lamahla senkundleni yasemhlambanyathi ichubekani nekubambana nekuthanzana nekuthembana nisebende kanye kuyawusita ukuthi masisebende ngokubambisana nangokwethembana noma ubugudlugudlu buvela. Ngiyawugcizelela futhi ngicele ngithi asibambisaneni maswathi lamahle asenkundleni yasemhlambanyathi lokhu ngakwethu usually singaqala ngaloko lesinako nasi si BFM asikabi simela ukuthi simhlawumbe siyawuthola tinsimbi letinkulu ekusebenza sivele nje sasebenzisa lokho lokuncane lesinako. Nawe lapha ekhaya la ngabe kukhona lofuna ukuthuthukisa ngayo inkundla noma ukuthuthukisa empilweni tawusita lomnyama eceleni siyawugcizelela kakhulu ukuthi nawe lapho la ukhona khona ngaloko nje lonako umlaleli wami naloko lonako lokubona ukuthi kuyawuletha sivuno lesihle ekugcineni kuphose esivivaneni. si BFM siyabonga kakhulu ngombonga kaDlamini ke ngisuka lapha ke evula indlela zone 2 is the place lapho khona ngicala khona lapha emavolovolweni ngithi ngithanza kubonga ngithanza kundlulisa kubonga ngithi ngithanza nonke BFM jammers. BFM Paulena impi yothando Paulena impi emiswa bengicela nje kini ningayilabulile ndaba abantu ababili bengicela nje kini ningayilabulile ndaba abantu ababili.
we are lucky at Mshambanyatu. We have BFM broadcast live Bunya FM Slapage Mshambanyatu Ngunda. We broadcasting Zabata Semshambanyatu Sipenge Bemshambanyatu Ngunda people Sanibonani.